Hello, Corda. Steve. Hello. Gurmahagut. Falta Rove, Corda, the Crave Sclape. Falta Rove. Tásúla an bhfuil sib go léir go maith agus réad le hain comórtas úntaach seo is mis Barry ó Siocrú agus beidh mis mar fearrantí libh se in nómh an sá agus beidh méid don thuastáir libh in iad. Ach ar an géad don sios caithmí go léir hello a rá le na daoine atá seo ar YouTube. Tá dúir wave go dtí na daoine atá ar YouTube, tá mí bio ar YouTube bailin. Agus na hain comórtas ar madan beidh cahar comórtas bhain. So beidh áráníocht éonar sa stíl pop, rap le féin sin lecin, sóisiir agus beidh sin is sínsir comá, agus an sin beidh ceol urla se éonar sa stíl pop, rap, snag ceol sa sóisiir agus sínsir comá. So Brunford dúisina ar an chéadát agus an darathát I ngach comórtas. Agus an sin ag deire an lei beidh gá gradam eile, so beidh gradam sclape don bhír nuanta spántas is fearr de thuairim na moltóirí I Crave Sclape feithe trí, agus an sin beidh gradam nós don árán nua chumtha is fearr I Crave Sclape. So sin na dúisina a bheith ann den lánomh, agus beidh ar na daoine osmachóir an cinenne dachar sin I dhéanamh. So bhí méid leart lo an sin agus tá siad an nervhíiseach don Crave seo mar beidh cinenne anaíachar le déanamh cá, ach an féadlann bualabas olmór a thuairt go dtíon trúr moltóirí, Adelny Curreen, Pádraig Daco Flaherty agus Cian Mac Corhaig. So chuirna thomí chun tosnú láthreach bán le áráníocht éonar sa stíl pop, rap le féin sin lecin so category sóisiir, so beidh cúpla secondún chun setál suas agus an sin beimí tosnú. So bualabas allmór don céad amthóir sin Cora de Butler ó Scoil Cuimseach Ciarán an Cahú Rua. Is me sé Corda Butler, tá cúiglín a déis tá sa tríblion Scoil Cuimseach Ciarán, agus tá chun mór an hain a chana inne cúchasa ar ó agus is ó an faoi an rá agus an las na chunaí ar go megus tá gin I gúchasa ar galra agus tásúna máin si nebas. Oh
gur míle mágad a chóra, bhí sin chóra na butléir ó scolcum seo Ciarán an Cathrú Rua. So Tommy Bugaraig Anish Gidi Kirkig, Tommy Dulga Mwirani Chilan, O Skull Guera, Bale Aha and Werhig, and Vaismi Spulabus, all were all day. Is Misha Rooney Clon ó Skullware Bailan Glairg I Kirkig agus beag mé áchanna agus ag seint go mraithigh tú na grá arán ag Adele. Go maith. Gordigus Lamburn bhí sin go hálan ar fad. Inis chuirda tháinig bugad thuas go gailteach tíar conal go pobl scoil hídóir agus an duine a bheith go inis ná Amy Nic Gilla Aspig. Búla bochnóir a Amy. Tá me sé an seo ó poblscoil dúras me sé Amy Gilla Aspig agus bhí me sé ceáil áran a dastraí cin den na mainseirí dé darhaine an runchart san gile.
Go carcaig back a rascadí bail áhan garthaíoch sculmhuire agus an duine bheith gon inis ná Kate ní Vaní. Bhuaile bás go a Kate. Is mu se Katie Fanning ó scoilmhuire Béal na Gaeilge agus Tommy of the Cater ó Ed Sheeran.
Anna ascé gur míle maithagad agus tá mí bugad ráigetí an duine dúnach categóir seo is seoir de áráníocht éonar sa síl pop rock rapúil a féintin cin ó mí bugadí cuaig láin chuirgí fáilta mhórrih Richard ó Beachán ó Ghaelchláiste Bhán Nuad. Bula bus Ward Richard. Shantown go megar an fnachán mé Neil Richard an seo go fólín. Ach mar dorminní slua a chuirda na gá a trí categóir dúnach go há goin am sto ranóg seo ná áráníocht éonar sa stíl pop rap le féin tunlacin síir sa máhan sib sa categóir sin bíí réid sin an céad categóir eile. An son homidí bugaráid hí ceol urla se éonar sa stíl pop rap snag ceol táidí tosnú le sóisiir agus sinnig go deire be mí bugaráid hí ceol urla se éonar sa stíl pop rap snag ceol síir. Mar dorminní slua tá Brunford dúisna agsúla ar gcuine agsúla, so na daine á sa céadát agus dara áit i ngach mórtas, beag siad sannig fáil dúis agus be minic fógar na bútóirí i níg amlón thuas staire an sa hala mhór, agus an sinnig go deire be minic fógar gradam scléip don bhír nuanta spántas is fearr de thuram na multóirí créibh scléip fethe trí, agus sin ben gradam nó sa bhain don árán nua chumtha is fearr ag créibh scléip. So Shantan Kermig Gleach ar Richard Urwan Ella agus muna bhfuil sé an sa fog mí ráig beidir agus má hagan sinní sténí Shantan tru mí rás chuige sin ach fanna míid secondary os le feiscint múl sé timppel.
Switch Richard or so Gin Tonic Spare. Train, me a hier issue. It's me too. Ek vogel, nu hig me geen fall. It's me en jach, in a schlische lemo. In zijn genus toen expert, genus toen expert. Is zo veel gezoel omheen. Comincia da Guido, Guido. Na 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 na, na na na, na 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 na. Whoa! Ah, what's on a train now? The Christian like a Danu. It's a minimal creed, guard this that made you. Female in the forehead and ish. The cidery richa. All Granny and Danya Vertra, Danny Gore. Bana and Rufala Buskuta. Bana and Rufala Buskuta. Oh, Bana and Rufala Buskuta. Bana and Rufala Buskuta. It's a genus to expert, genus to expert. A genus to expert, genus to expert. A genus to expert, genus to expert. So ní córa ha mi can buggeráid bhí áráníocht éonar sa stíl pop, rap le féintin le cin sa chmórta sítear. Ar an géadal síos hom chun na hamracha galéir le amach just le déanamh cinnte go gachtain an seo. So categoir seo beag Darren O'Halloran ó Poblascoil Cloc Ceann Ola, Ella ní Chaháin ó Gaelchlás Kildara, Jamie O'Dinn ó Scoilmhuire Béal an Granthag, Colin Shoiga ó Scoil Cuinseo Ciarán an Cahar Rua, Ono Farry ó Poblascoil Gidor, Ashan Migobig ó Poblascoil Cartagena. So sinna daoine haid taisteáil sa seomar seo sa máthá sibh is scoil éigean de Louis May an son Jane Cinnte go bhfuil an duine ansáid bemini dul san ord sin. So dúis córa bemini tosnú le Darren O'Halloran ó Poblascoil Cloc Ceann Ola. Búla bas al word.
Jimmy Lynch, it's much down the holler last call so when you look. Show one man, you the partners of being idle Oasis. What's up, us? Mahu Darren Vishin go hall nar fad. Inish Corda Homily Buggerai Gugaya Klosh to kill Dara, Kurgi Fall to Wariv Ella Ni Kahal. Ulabas on word Ella.
Eleni Cohanna San Dom, agus Bonig Shine Tada Feen Spare, no Smerla, nothing compares to you, Shane O'Connor. Reminder. Take my go hálan gur míle mágad eile. Thomany bugaráig inis arás go Corcaigh bhí béal átha an Gaothraigh agus an ascail uire inis beag Jamie O'Dinn. So chuirú dún basta. So Dash Mama could stand up clock on it. These were you lads, it's Mr. Jamie O'Dinn or Skullborough Bella and It's a Tolgachbold in my fan club in Lower Remove. But I kind of Shanna around on Beatles, Gavaka Mehu.
agus bhí éan san spéir ach ar cúla siad a canna nó ar cúla spag le fad go bhaca mé tú go bhaca mé tú go bhaca mé tú. Go hálan gur míle maith go Jamie agus an fan club is fear stocha go sa godí seo ach bíhí fialcha. So chuir that inis thomlí bugar actually an Caharua ó Sculcumseo Ciarán Curgy Fáilte Mhuir Ribh Colm Seoige. Tíraib mu sé com seoige scoil chuimseach chiaráin sa Gearrua. Tá sa sé blion agus tá go leir nach chaiste chuig a chum hain as an nú de thuúla an gáchaid a bheits cían téanmhaigh rá agus an náidir le chéile. All the grains and down glasses buí le chéile ar nús de thuúla among the san chéir seo ceola na mala tá leis go na deara in iad dú an mala mas tú an leis a sean mo thrá in iad is chola lá If you have man, guys who display, that's an arm wide in session kills and lay, and Lohi and Hooker faded, a brand would roll the spader, Ray Ross, Rula Bula, and lose the hula, Maraura gets it, Gilly in the line, Chassin to a mach, ask. Chud a chloch sa glai Mas tú an leise tú mo frá an ia is chud a lá na 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 Glór bí na néam a bracon way Passion more to me La comedy na 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 Ach café go so mas an nu that I can mga hot too On spade go fly on hearts Keffing in my dart, la the hula
An bhá cholam gur míle mágad. Thmar bagad niscrí ón ó Farry ó Pobblescoil Pobblescoil Gídór gan leiscéil, so chuirgí búla fuair his own. Hello, is Sean Farry ó Pobblescoil Gídór agus tá mar gala ceolhar na daisiúma go Gaelic dar bhainnim a CVM. Gur
Well, gur míle mágadón bhí sin go hálan ón ó fearí ó phobal scoilgí Dorby an son. Thomid i bagaráid go dtíana amathóir durnach sa chmórta seo, chun duine seo ag tacht ó phobal scoil Corcaigh chuirgí fáilte mhuir ribh Aisling Gubig. Hi. Súla go go gachtain amach goma. Is mé se Aisling Gubig ó Phobal Scoil Corcaigh agus an lumh chum chun árán na chumas agus scríos tain má chrídíhil a haintíh. Tá súla go gcuine se penabas. Come me down in I'm a vola trapezy. Come me das is cortes the winter magna puntori. Come me age ducks picking a space up. Feel a cushion I glory. I can hear the soft talking shovel on my green. Looking in a may my yearly going. Cushion may or modern clock for near founder and fuel for my cushion when your lava is come forth. Thomas Mike, school bus my brewing. It's hug is hey more the mock or loyal at him hail. Call home a vet out in I'm a fall trap she. Call home a vet das is cortes the winter mock the puntori. Call home a Asia picking a space up. Feel the cushion like glory. Talking about the soft talking shovel or mockery. Logging in the May when ye like only. Precious and hanging, ik plan all my law. Ik screw the big hole in the gum and shin we should dumps around here. Foolish time of horda, it kind sick other all. You got a hey clue that my it's sauce of him a glor. Call me a vet out in I'm a vola trapper she. Call me a vet das is cortes the winter mockman puntori. Call me age up pick your space up. Feel the cushion like glory. I can ride the soft talking shovel or mockery. Knocking in the May when ye lick on me. Touch my cloggy bula, I fall in. La father and la curve food, cause of all the mocktation. Along there he saw Sula, but doing count the vote. A fair from air, my house great my hand, the more fair pass is broad. Call home a vet out in I'm a fall trapper she. Call me vet das is cortes the winter mock the puntori. Call home a Asia, pick your space up, feel the cushion like glory. I can ride this soft talking shovel or mockery. Knocking in the May when ye lick on me. I can ride this soft talking shovel or mockery. Knocking in the May my creaty let go me. Good night.
Aisling, so a chuir a tuairgí búlabos le gachtainna bhí sa categóir sin. So chuir a thomaigh chun bogad dír choráid bhí an céad categóir eile. An céad categóir eile a bheith gin ná ceol urla se éonar sa stíl pop, rock, snagceol. Bheith mí tofnú le sóisiir, thomaigh chun na amaitheoirí gléir a gléir cumach just le déanamh cinnte go na héanana sa siomra agus réig. So céad duna bheith gin na móréid ní bhála ó Scoil Coimse Chiaráin, an sin Seth ó Scanlán ó Cláiste Pobal Osraí, an sin bheith Éva ní Onghuile ó Pobal Scoil Cloch Ceann Ola, an dara duna durnach náisiún ní gonín ó Scoil Ghuire Béal an Gairrigh agus ige dara beag Joe ó Galacóir ó Gael Cláiste Kildara. So má háin sibh I ceann na scoil na sin, déan den cinnte de bhfuil duine ó dulgrúpa an sá réig le dul ar an snáte. So chuir a bimini tosnú inis le ceol uairla se éonar sa stíl pop, rock agus snagceol agus chuirgí fáiltearómh ar dúis chuig móréid ní bhála ó Scoil Coimse Chiaráin.
Gur míle maithid bhór bhí sin go hálan. So chuir an céidir eile háir lista ná Seth ach ní dul bhfuil Seth an seo go fólín. So máthag an Seth sean sang go tucamíd chuig ag dar máth sin car glór Valtóre. Ó há sé las muine sin le. Ó hána chun bag ráid go hála. So Tommy chun Seth a bhag síos go bhá san So chuir a hamlí dul inis go bhí poblascoil cloch ceann ola chuirgí bulabas olmhór rih éilbh ní anghuiile. GD is me sé éhan de gannne as postgó le níle. Agus ní be meid sin ní mascan de an abadí agus na sulgam bhhaine se sochas.
Mahu éva bhí sin go hálan agus fan club an bhágad sa cumá mahu. So chuir den isis chumí do rasí scoilhar a béal átha an gcuirthaigh agus chum do dul go siún ní gomín. Hi lads, is mis sin gní as scover Brianberg agus Tomchi flicker ó Niall. Mahu a hiún bhí sin go háil ar fad.
Tá bud bag agin is go dtí Joe ó Galachor ó Gaelchlás Kildara tuairgí Bulabus Allward de Joe.
An as Joe gur mí go bhí sin Joe galachóir ó Gléadlás Kildara an táidí bugad raig in iscilí an duine durnach sa categóir seo ceol uirla se éonar sa síl pop rock ná ceol Soir agus an duine durnach bheith go gcuin ná Seth ó Scanlán ó Clás na Pobil Australia. War a hort de Seth gafna. Dave Seth is an dum is os Clost Publius remake Tommy con 7 rings giant so gonna give saltos.
Háú segur mí mágad. So sin é an categóir de sóisiir sa ranóg sin, inis thoí chun bogarráid go dtíon ranóg síir de cheol orla sé éineart sa stíl pop, rock, snag ceol. So inis thom chun dul tríd na amthóirí don categóir seo, just le déanamh cinnte go na héan an san rockmí tríd agus ben críocht na hias an sá. Ben mid gglach alón ar feig chartar lá ó a clig agus inaní glón ben mid chuasáire. So na daoine sa categóir seo ná Scarlett McCormack ó Cláiste Oriel, Alex ó Máthúna ó Gael Cláiste Huira, Caitlin ní Chuineáin ó Cláiste an Achairí, Conor ó Galachóir ó Poblascoil Gídóir, Adam ó Dráinán ó Cláiste Pobal Asrí agus Tánéil Cláiste Coist Lifa. So ben mid tosnú inis a chuirda ó Cláiste Oriel chuir í fáilte mhór Scarlett McCormack. Scarlett McCormack is on done. In your time come on our own experience at Yenamdiv and Bonnie Salt.
So how many buganish could be kunte na galava, the balia aha and re, o closta on achri, curdy fault war of Caitlin ni Chinagon.
Holland, gur míle manga Caitlin, bhí méid daus Holland sin neadar an bhacain na méid, bhí sin go Holland. So chuir a hamlí bugad go Pobblescoil Gí Dornish, chur Gí Fáilte Ulrúir raibh Conor ó Galachóir. Hello, is me sé Conor Gallagher is Pobblescoil Gí Dór. Tá me sé gal ceol ó bhítí anim. Come on. No, too high. Okay. Key, no. So chuir a fáil Dominic Fnapper sin just gá second chun dultrí chums tá gachróid chun obair arís. So tá trúr fácas sa gascóir seo agus nuair a sin críochna againn it's very lots of not second. So nuair a sin críochna againn ben mí glach alón ar feagúir clé agus ag dul thuas dára. Ní an lón beag na multóirí ag léirú na cinnti dachra atá déanta colganairí live voltóirí mar méid job an iachar agwibh. A ben mí fógar na bútóirí ó madan, an sin ben mí dultrí na cascóir eile, so na cascóir eile ben mí dultrí nuair a háid thuas dára. No, grúpa áráníachta sa stíl pop, rock, rap le féin chun social, agus sin grúpa áráníachta sa stíl pop, rock, rap le féin chun le cin sínter. So ben mí déanam na gá categóir sin thuas dára in íga Tommy Craigna le seo. Be bert I buchan céad áit agus dara áit ó gach grúpa, agus an sin ige dera be gradam scléipt an bhír nu an spánta sis fear de chuir na multóirí Craig Scléipt 5 agus gradam nóst an árán nua chumha is fear ó Craig Scléipt. So ben mí de rastlid a gan gá second de chuirla. So chuir a homid actually chun bugaráig ach tuach míid arásig go deireadh a homid ná running na hocrú. So homid chun bugaráig initially Adam O'Dryan ó Cláiste Pobal Afraid.
It's my Adam O'Drainon, Closh, the Pubble Ussery, like my piece of Snarkill, it's good my fame, and that piece of like Tub come a door to stock in. Mahua Alan bhí sin úntaach ar fad. Céhorda a thomaigh chun boga inis go dtí clás a cos lifa go dtí Tom O'Neill, má Tom an seo búlabas allmhór de Tom inis chorda.
Pisa Darvan and Mombasa. Tasuligum Dumont Tanvos. Inis córa thomlí bugarráid bhí an dara duine durnach sa grúpa seo ó Cláiste Mhuire AG thomlí dul go dtí Alex ó Máthúna. So Curgi fáilte mhuir rib Alex.
hálan fada Alex gur mí maithagad. Anis chuir a thomí bugarás gotí am orgara Conor ó Galachóir ó Poblascoil Corcaigh sa túirgí Búlabás Allwaríis de Conor. Anawad, Mahu and Connor. So for them feeling Búlabás all the Gachila on Mahora Bia gonna know lever dog. Búlabás all world. So in this recorda homie pun lona glata agus beggar na Multori and Kina Dakari of ben Chigit Fogart na Butori Need Aum Loan. So ben mi hua styra ig a lahor Teresha Hain Lahai with Turhi, Bader Bagani ni Smula a Bigilin hua styra agus Fekman Need Launchev. For Mila Magav.